gushika abakobwa bahita ko ndi kirembe ino muvyita ko ari birembe natwe tujita ko akorokewe tablisema yose bahita ko nakorokewe ugiye nko kutablisema yo kuri epoka mu Kanyosha hepfo yibarabara tablisema yose mu muhungu yarakorokewe kuko hari abakobwa basara hari abakobwa mana yanje bameze ukuntu urumva tablisema abantu bose barayizi urumva mugabo jewe buto sinigira no kuvugana naguma mu ishuri mesuko no gutisha sinatirisha je natanguye guheba gutisha ngeze mu wa gatandatu umwaka wa nyuma mu mezi ya nyuma nageze ku cyundi kuko je natisha cyane naratisha cyane jewe nafata nkandika kuko numva ntaba ntize Rwanda byita gucura inkota gucura inkota urumva natiba nkandika kuko nanje abakobwa barankunda kanje sinigera nimura cyo gihe nabwo sinimura banatanga amakaye bakanyimurira urumva bitanga amakaye bakanyimurira kuko abakobwa bakunda umuhungu afite isuku bakunda umuhungu yambara neza ico gerero mana yanje mumenga ndi kuri level yo hejuru ariko ibyo Imana yanyereka ko byose ataco bigize ari zero ico gihe rero ndi muri iryo shuri kwishengana nasengaho bate bakanansuzugura kuko nafite agahozo kamwe muzi gatebe kanabukirako nagirana rero nageze kuba nk'abantu mu Imana ikanu mahano benshi n'abantu musemezi nkasemera mu mabarabara kugenda ndasemerera gusemera no kukavuza nduru nyine bavyita kavuza nduru mu Rwanda kavuza nduru nyine mu muhanda ukagenda nkagenda ndasemerera mu muhanda muri ville nagenda nkasemerera mu barabara nkagenda nkasemerera ndetse kugeza Imana yambwira ngo imaze gufata amafungo y'iminsi 7 Imana yahitirera iranyagura none natanguye gusemerera rero natanguye gusemerera mu masoko nagiye gusemera mu isoko yitwa Gitaza abapolisi bahita baramfata uko niko semera ibintu bikomeye cyane Imana yitirambwa ngo abapolisi bagiye baje kugufata Imana maze kumbwira uko kuko nafite ijwi cyane nuwari ryo nkoresha ijwi rambwa ngo umva geza ukuvuga kugirane abapolisi baraje kugufata Wonyine nace mpate bibiranda yizinga nimaje kujunga isoko yose bitafata naza kuri abisa abapolisi barandondera barambura kuko icyo gihe nariko nsemerera mvundi mwe mu kitakavuza nduru ndiko mvuga ku bantu bagenda ikuzimu kandi nkaguma ngena ndomaka ati uragenda ikuzimu na uragenda ikuzimu uragenda udandeza ku miti abo bantu rero bahita bake kandi bamwe abatagenda bakaryoga cyane gushikira ishenge isoko yose igumuti kikaza kundeba bita ntango bantu zibikomeye cyane ndamunakomeye cyane ikintu bita nabi wacu bahita barambona kuko iyo soko bayituguye bahita barambona abo twavana hamwe Imana ihita intwara aho hantu kuko abo bakobwa nyene twagiye tujya amafaranga nabo nyene baza kudandariza amarobe niho baza kudandariza imyumbati niho baza kugirana babita barambona yuko nagizene nakijijwe niho rero Imana yatirambwa ngo Samuel vaho hantu urahejeje kuko ahantu nahanuye iyo soko ni soko nini ya cyane bamwe barayizi ni Gitaza abantu bose barayizi niyo soko yambe besha akunda kuza gusumiramo no kurangura ibintu byose bikomeye iyo soko nini cyane ariko nayizungurutse iminota itarenga 30 nezunguka iminota 30 bazunguruka abantu ubahanurira ngenda bahanurira ngenda mvuga urumva iyo minota 30 imaze guhera nimace mwa ngo abapolisi baraje tekera ningo kugenda uragwitureke mitandekeraho kinafata imodoka kinagenda ibyo rero ndabimeraho uko bimaze kumera uko yuko rero cananzikare kuduga imisozi rero naduze imisozi y'Igitega naduze imisozi y'Ikaruzi naduze imisozi yo mu Ruyigi naduze umusozi y'Imakamba naduze umusozi yo mu Rutana none Imana itangura kunkoresha mu makomine yose uko ari 18 zose nazigiyemo ibyo bimaze kumera uko kuko Imana zinkoresha kuri pare uko nagenda ndayumvira cyane urumva bimaze kumera uko shitse mu mwaka wo mu w'icumi Imana itigirane yetikatikirambya ngo Samuel va mu ishuri na impamvu namenye yuko Imana yinkeneye mu banyeshuri bose baramenye hobe kwa cewe nduga kuko haraje umuhanzi arambwa ngo Samuel banyeshuri bose ko muri 20 ko muri 25 niga kuri Converate ko muri 25
bose bagiye kumenya ariko wewe ntabwo uzamenya uzabura amanota 2 nzizo ko ndi Imana ndi kumwe nawe uzabura amanota 2 ese bigenze gute noneho rero bageze kuri promotion bageze kutubwira amanota bita bambwira ngo umuntu yobewe kico gihe bamanzi ko ni pasiteri kuko tebesema yose bamaze kumenya ko ni pasiteri nizo nasengesha nizo nagirana bimaze kumera uko nguko rero nayisengirane ni ngiye kumviza amanota ico gihe nagiye kumviza amanota mvuye mu masengesho bambwira ngo umuntu yobewe mukozi matabesima yose itimenye yuko ejo gusa nobewe mu mwaka we nabuze amanota 2 gusa yonyine ko nyene naciye mfata impapuro ko ningana ndaziturira mfata ibipapuro byose n'amabete yose kese byote zibi nasigaranye byose sigana naziturira cafata bibiliya nangwa kwanze ku muhanda uwo munsi wa gatanu nafashe bibiliya mfata n'igoti kinaduga umusozi twaka gafata kina Imana iramice gihewe Imana itamako Imana itazi yamitike gusa nta nikindi yamitike gusa ntangwa kuzana duga Imana yaguhaga itike ukahita ku musozi yego ikahitima ku musozi Imana yami imitwaro y'abantu nkahita nduga ku musozi uwo munsi ndibuka ko naciye duga ku musozi wo mu Karuzi kuva muri ville besho barazi gushika Karuzi 15 canduga Karuzi 15 by'amarundi kugenda gusa kugaruka 15 byose ni 30 Imana ihita yohereza umuntu ampa 30 bitafata rero impamvu ngo nitigenda guhaye duga ku musozi uwo munsi nyine kwa gatanu nawe amanota beje nasize nazituriye kinaduga Karuzi Imana yambwa ngo ngiye kugukoresha mu mahanga yose zashikayo Imana iti nkoresha rero ndaba ku musozi kindavayo Imana itangura kugira umuntu rero akomeye cyane ndetse no kuzura uburozi nkabusura izo ntara zose nagenda nza kuzura uburozi kubusambura ubwo nuko like ndabona nkuko baba none Imana ikanyereka umva nasengera umuntu Imana ikambwira ngo ufite ibintu bahambye mu nzu yawe none Imana ikabinyereka nkatangira nkabikurayo ukabimuzanira nkabimuzanira ukabimwereka ati nkabimwereka ngiye umva rero izo ntara zose nabwiye ngo izo ntara zose kwa 18 zose nagenda ngaho mubaza akantu gatoya na hantu waba warigeze ujya usange babyubakiyeho ko nigezewe ku social media nigeze kubona umupasiteri nimba nagara umupasiteri urabona aba baganga ba gakondo yaraje like abwira umuntu ati dore inzu yawe dore hari abubakiye barasenya bakuramo ibintu ambwira ati nahariya barahubatse bubakiyeho impeta barazizinga kugira ngo abana batazashaka nazaragenda zikuramo nta nyine byarakubayeho ngo ube wasenya y'umuntu ahantu byigeze kuba n'ahantu twa mu rugombo mu Cibitoki niho twahuye n'umupapa araho dudura ku musozi wo mu Cibitoki arambwira ngo ndamusengera ariko ngo we ari ibintu bahambye nambwira ibintu bahambye kandi uwo muntu rero atari ibintu bahambye ndambwira ngo sawa reka nzoze kubigukoreraho kinagenda twarindiye yose inzu yose turayimba noneho inzu yose twarayimbye turayimba inzu turimba ikinogo kinini cyane hari ibintu bimeze nk'amabuye turabyimba byose turabikurayo hari n'ahandi hantu twagiye mu Rutana benshi abashaka kubaza n'umumama yitwa Matresi aba ku Musaga ndababwira umumama rero nawe iwabo ni mu Rutana yafite mwene wabo yaramaze umwaka n'inusu atava hari adatambuka noneho rero bari barabimurozeyeho ibyo bari barahambye bari babihambye mu nzu bari babihambye mu nzu ibindi bihamba mu irembo ibindi bihamba mu giti kivoka Imana irambwira ngo rero ishaka uze kubihamba hari umukozi Imana ava mu Rwanda nawe nyene twa tumaze kumenya arambwira ngo uzoze tujyane umukozi rero w'Imana turajyana niho rero tubizuraho turabikurayo
ubwo mwarasenye nawe yego twarasengeje twarasenga kandi ico gihe Imana yari yarambujije nagikina kimwe nzo wa kamera mushire kuki niyo nakahaye telefone zishika zitatu zagiye banyiba zose bazivye kubera ivyo narabyo bari bakamiye uri gusambura nabahakame telefone yanje ni mu kamera none maze gukamera shitse muhira telefone ngasanga nayibagiriye ahantu usanga bayitwaye bayivye naza gusenga Imana ikamwango nagomye nyinje nagombye ko bayitwara kubera ibyo wakameye ntabwo ndabishaka nanjye njya mbibwira abantu nkabwira ati buriya umuntu Imana ikoresha cyangwa se umuntu ukoreshwa n'Imana ntabwo ari byiza ngo nk'ubu ngubu nutangira kumanura cyangwa ugiye utangiye kunsengera nk'ubu hari iby'Imana ifite kwiti kwereka none ahangaha yego kandi ashaka no kubabwira ngo n'ubu ntabwo naronka uburenganzira ese no kuza kuvuga ngo kuri YouTube n'Imana yabimbwiye ngo Imana igiye irambwira ngo Samuel nzabwira umuntu akomeye muri 2023 nawe nzagushira kuri YouTube rero ariko ntabwo nemeye ko ibintu byose mpita ndabikemera ndetse ejo twari kuvuga ubutumwa navuze ubutumwa bukomeye cyane hari abantu benshi nasengeye ariko numvise ijwi rimbwira ngo ntusaba kugira ante ubikamera ngo ushire kunuzeye rero si byose rero niyo ndabisizeho manishije aho iwanje ariko mwe mareka atabishaka hari amatelefone ashika 3 yagiye atakara kubera ivyo ubwo no kuvuga ngo ibyo bintu nyine no kubyirinda kuko Imana ntabwo ibishaka none bimaze kumera uko rero nahite ngira ante nahite ntangwa gukorera Imana uko nguko ndayikorera cyane ntangura rero ntangura mu gisagara cya Bujumbura ndamenyekana bakaza barampemerana ndamenyekana ndaba umuntu akomeye sawa nabwo ukuri namenye Imana ariko sinabwiye kenda batizwa urumva je ndabatijwe mu bintu bikomeye cyane nabatijwe muri ico gihe nyene muri ico gihe maze kubatizwa no kuba mana by'ukuri nahise byo kubatizwa ndabatije mu mpuzu utarizi wanje kuko nari umukene nabwiye ko nabatijwe muri 2014 muri ico gihe nyene nabatijwe nije impuzu umuntu natije umuntu impuzu ntize umuntu namukiza ipantaro n'ishati arantiza ikintu cyambabaje cyane n'impamvu nagumusanga ngo ndashaka uzampa imyenda uwo munsi rero mbatizwa mbatizwa yaciye aza arambwira ngo mumukeye yaciye ambwira ngo impuzu zanje ndazishaka kandi ngo muzosange niwe warayitabuye nambwira ati nta kibazo kuvuga ujye kubatizwa n'umuntu wagutije imyenda yego yantije imyenda ntije agashati antiza n'ipantaro ikirato cyo cyane nagifite umbwa nubwo cyari gipinganye nafite ikirato cyari gipinganye kimeze ukuntu siko nibyo bintu bibabaza kuko ngenda byibuka ngiye wenda so kuvuga reka ucemo mu ijambo gatoya ngenda so kuvuga ngo gutiza cyangwa iki ariko nyine nge nakuze ndi wa muntu wabonaga udufaranga dukeya ko nari nzi ko mu rugo nyine ari ukuntu ubuzima mukuriramo avuga ati rero amafaranga nimba ari muyombo yamaye nimba ari nde reka byibuze ndebe ko ntagura mu rukweto cyangwa ishati ugasanga mfite utuntu twiza naguze make ariko twiza ugasanga abantu baraje baraniye ntibagarure none nge sindi wa muntu wakundaga kuza impamvu wakundaga kunera narabyangaga ko nanjye nigeze gutira ko akunda umuntu agutiza nk'ishati yakubona uyambaye muri nko mu bantu wakabonye agashati kanjye se uburyo kamubereye rero ibyo bintu guhera icyo gihe ndandahira ko gutira umwenda buriya nakuriye bavuga ngo tugiye mu kazi ngo tujye gutira costume banumva ahubwo bishobotse nagenda nkayidodesha cyangwa nkayigura nkajyana iyanjye ari iyanjye yego nanje gwari uwo munsi mu ntambwe kandi uwo muntu yari inshuti ntabwo ndamuvuga ntabwo yari umuntu w'umugezi arambwira ngo rero ndashaka umeze iyo shati yanjye ubwo nyine mu gatondo yabyutse nka 11 namwe ngo meze ishati yanjye n'ipantaro yanjye kuko nshaka go kandi sisanga ibara bitabuye numva nagize agahinda kenshi gakomeye cyane nibuka impuzu nari mfite nibuka ibyo naciyemo nibuka nari genda ariko Imana yambwira ngo ijyo n'ishuri ugomba kugushira uzamuze umurukundo zimuha guhera uwo munsi ntabwo nasuye gutiza undi munsi hari ikintu nacyo cyangeye kumboza cyane cyo nyene nari mu ishuri nyene uzi
uzi Patrick uzi nko kubona umuntu mu mugenzi muri kumwe akakubwira ngo mubana mu rugo witugije isume yiwe akahita akubwira ngo umusume ubwo ujya muri douche komeza isume yanjye ugiye kujya muri douche yego komeza isume yanjye musingeneye ngo genda kuko jewe naca ndeka koga je sinigera noga ku murango iyo myaka yose ntabwo nigera noga ku murango kuko je noga mu ijoro niga noga mu ijoro ibi ntabwo mbashaka no kuvyibuka noga mu ijoro kubera ubukene bwo kugira kuko mu ijoro nahenga abantu bose mu rupangu bagiye kuryama bose bagiye kuryama hama nkahita mfata nambara ishuka nari mfite naca nambara ishuka meje kwambara ishuka nkaca ngenda koga no kuvuga ngo woganaga ishuka n'ishuka nyene yo nifuka hari ukuntu afata ishuka hari ukuntu nafite iyo shuka imwe iyo shuka nayisasuka hari ukuntu nayisasa umutwe wa mbere uruhande rumwe nkava mu mutwe wa mbere nkawusasa ngo kuko n'abanjamye ugasanga ngo simbabara umugongo nkaca nsasa agashuka uko ama nkaca yani indi shuka nkaca ndayirenza nkayirenza ko iby'imibu nabyo byari bikimbwiye ndaba muri ubwo buzima nabwo